strane imamo Lovšinsku vilu, vjerovatno jedan od najpoznatijih spomenika Cetinja, vjerovatno stvar po kojem se Cetinje pamti. Spomenik je podignut 1939. godine i to u znak sjećanja na poginule borce, nesuđene borce crnogorske pečalbare iz Sjedinjenih Američkih Država koji su stradali 6. januara 1916. godine u Medovi, u luci Šinđon na albanskoj teritoriji. Priča je izuzetno tragična, vjerovatno najtragičnija priča koja se ikad zadesila naše iseljenike. Dakle, naši iseljenici koji su radili i živjeli u Americi, širom Amerike, ja se izvinjavam. Dakle, koji su živjeli i radili širom Amerike usred nepovoljnosti i uopšte razvoja Prvog svjetskog rata koji je bio ovako nekako za naše prilike, po naš narod dosta nepovoljan. Dakle, oni se odlučuju iz ljubavi prema domovini, odlučuju se da se spakuju, da se pripreme, kuću neku neznatnu jednomjesečnu ili dvomjesečnu pripremu za borce. Dakle, gotovo nepripremljeni, oni su se zaputili iz Amerike preko luke Halifax u Kanadi do luke u Italiji, da bi iz Italije brodom Brindisi stigli preko albanske luke Šinđon do crnogorske teritorije. Međutim, sticajem čudnih okolnosti i nesrećnih okolnosti, taj brod je torpedovan i svih 386 duša, dakle naših boraca nesuđenih, je tu izgubilo život. Dakle, radi se o jednom od najtragičnijih događaja u crnogorskoj istoriji. 1939. godine podignut spomenik. Skulpturu je radio jedan najpoznatijih vajara Risto Skiljović i predstavlja statuetu, dakle statu žene koja u lijevoj ruci nosi lovor, a u desnoj mač. Sama statua simboliše snagu, prkos, prije svega crnogorskog naroda, ali i taj pobjedonosni duh koji uslijed teških okolnosti koje nisu samo bile po naš narod, dakle koje ne možemo samo vezivati za Prvi svjetski rat, nego za viševjekovnu borbu protiv Turaka, upravo taj pobjedonosni duh koji nikada nije napuštao naš narod. Sada bih vjerojatno će profesorica doći brzo, ali to ne smijete nama da nastavimo, da obiđemo Njegoševu ulicu i znamenitosti koji je krasa, tako da možemo krenuti. Moje vrijeme klavir.